Bog Gruntovčani! Danas ozbiljna tema. Ozbiljne košarice. Vrh je sezone, povrće je u punoj izriobi, znači imamo prekrasnih stvari ovdje. Počnemo sa salatom. Zelena lola, puterica i kristalka u malim velikim košaricama, sve znate manje više, to vam je jasno. Rajčica, već ste ju probali, vidio sam na društvenim mrežama, hvala svima koji ste pohvalili, rajčice su ono prekrasne, a čeri, naravno, klasika, svemir. Tikvice su počele biti ozbiljne. Veće budete ribali, veće budete stavili u gibanice ili šta već tu radite, a s malima možete raditi naravno što hoćete. Kovrčavi kej nam se vratio ovaj tjedan, pa ćete naći nekakvih 200-250 grama u maloj, 300-400 grama u velikoj. Ono što je novo su patliđani. Prekrasni eko patliđani. Znači stvarno ja sam oduševljen. Papriku probate za grist, eksplodirat će u ustima svaki tjedan, ista priča. Mladi luk, najslađi do sad, nema ljutine, prekrasan. I za maksi i premium korisnike, dinja i lubenica. Znači ja ju nisam probao, ali miriši slatko. Gruntovčani, uživajte u svom ljetnom povrću i vidimo se sljedeći tjedan.